isuspender ang Sa tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Sa headlines kan mga barata, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kang Camarines Sur nasa red alert status na huli sa Tropical Cyclone Ramil. Super Health Center sa Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad Cagnaga, dai pasubot nagagamit. Eskwelahan sa Tinambak Camarines Sur, binulabog ng bomb threat, laog sa klase sinuspindir. Earthquake and fire drill gigibuhon sa Naga City General Hospital, Ngunya Labanggi. Uyang barata sa aldaw na ini, ako po si Melvin Machado. Nasa irarom na kang signal number 1 ang Camarines Sur huli sa bagyong Ramil. Sa paig kang Facebook post ni Mayor Leni Robredo, sinuspender tulos kasubang aga ang klase sa kindergarten mientras na palagos ang pinagigibong monitoring sa kabugdakan kang panahon. Sa lado kang City Disaster Risk Reduction Management Office, nakahanda man sinda sa pwedeng mangyari katakod kang route ng panahon. Ini maski subot ba kung makusog ang darang uran, importante na perming nag-aandam sa palibot. Primero naka-blue alert na po ang CDRRMO, tapos ang lokal na gobyerno Cagnaga. Ang sabihin po kayan, nagre-ready po na si possibility na eventually mag-red po kita, meaning tatamaan po kita kang bagyo. Very uncertain pa po si direction, pero ngunyan since yaw nakata sa signal number 1, base po sa DepEd order, kapag arog po kayo dawa ang panahon garo fair pa man giraray, pero automatic po pig-suspend na po ni ang kang DepEd and si Ma'am Leni, si Mayor po, kasi bago nag-post naman siya na automatic po pag arog kayo ni ang kinder students or pupils may pong laog. Ibinugtak naman sa red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center kang Camarines Sur huli kang Tropical Cyclone Ramil. Kasabay man kanyang pag-activate ka mga emergency response cluster aron kang health, search, rescue and retrieval asin iba pa. Pwede man subot ipasunod ang preemptive asin forced evacuation sa mga delikadong lugar depende sa assessment kang Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaipuhan man mag-report ang PDRRMC as in LDRRMC sa PDRRMC Emergency Operation Center. Mientras tanto, inalerto naman kang lokal na gobyerno kang Tinambak Camarines Sur ang gabos na punong barangay huli kang Tropical Cyclone Ramil. Sinugo ni Tinambak Mayor Edward Albert Bobet Parades ang gabos sa punong barangay na mag-monitor kang kamugtakan kang panahon. I-monitor ang mga lugar na peligroso sa landslide asin pagbaha. Magpasunod naman subot ng preemptive evacuation sa mga pamilyang delikado ang lugar sa baha asin ipasiguro na subuot ang mga evacuation centers. Sa ibang barata, Super Health Center sa Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad Cagnaga, dai pasubot nagagamit. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. 2 taon pagkatapos magtukaw sa pwesto si punong Barangay Francis Mendoza kan Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad de Naga. Kabali sa inabutan niya ay ang Super Health Center sa Kataid Sanakan Concepcion Pequeña National High School. Sarong pasilidad na makakatabang sa problema sa salud kan mga residentes kan Naga. Alagad hanggang ngunyan, ini nakatenga asin dai pa nagagamit. Sa pakikipag-ulaymi kay punong Barangay Francis Mendoza, may usubot siyang ideya kung tano to dai ginagamit ini. Hindi ko po aram kung ano po ang nangyari dyan, pero haloy-haloy na po yan na anong yan, and mayo man po naging ano dyan, naging day po naging operational. Sa update na itinausa mo ni punong Barangay Mendoza, nagtaon naman subuot ng ibang mga gamit asin ekipahe si Mayor Leni Robredo asin plano na ining mabukasan ang eksaktong petsa kan pagbukas, anda ipaman sinasabi sa inda. Yaon na po yan na Super Health Center na po na yan. And actually nga po kang inabutan ko po yan, medyo hinarabo na itong mga wirings po. Kaya hindi ko po aram kung ano na nangyari nyo yan. Pero sa presente po, ang ano po, kaya nagpadara na po ng initial na mga gamit yan si Mayor Leni Robredo. So may balak po si Mayor talaga kaya na bukasan yan para makatabang po dito sa constituentes na po sa Concepcion Pequeña. Ang Super Health Center ang maging dakulang tabang sa publiko, lalo na sa mga haraming residentes.
para sa mas marikas na pagpapabulong. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa ibang issue, binabantayan ngunyan kang Barangay Concepcion Pequeña ang kamugdakan kang salud ka mga kaakian sa paay kang check-up na pinagigibo sa saidang Barangay Health Center. Ini huli kang kaso ng influenza sa ibang lugar. Sa ngunyan may pamansiring na kaso sa mga kaakian sa saidang barangay. Alagad permilang subot sindang nakabantay. Sabi man ini ni Punong Barangay Francis Mendoza. So far po mayo pa man po kitang digdiyo sa sa Barangay Concepcion Pequeña ning arugken pong virus na Pero pinagiling kasi sa mga api. Ayo po, minomonitor man po digdiyo sa health center ta digdiyo ang mga cases po ning arugken na Sa satuyang police report, tulos nagsuspindir din klase ang Gregorio Ocampo Bercasio Memorial High School sa Barangay Cagliliog, Tinambak, Camarines Sur matapos makaresibi subuting bomb threat. Ang nasabing insidente ang pinag-report sa Tinambak Municipal Police Station na tulos man nagkondusir nin pag-iimbestigar sa eskwelahan kaibahan ng Explosive Ordnance Division kang Camarines Sur PNP. Nagluwas sa pag-imbestigar kang PNP na mayong katotoohan ang nasabing bomb threat. Nagpagirumdom ang PNP na ang sisaymana mapapatunayan na yaon sa likod kang bomb threat ang pwedeng masangatan ng kaso asin mapadusahan. Sa ibang police report, arestado ang 44 anyos na si alias RR, residente kang Barangay Harrison, Garchitorena, Camarines Sur, huli sa warrant of arrest para sa kasong illegal fishing na paggamit nin dinamita. 60,000 pesos ang pinaghahagan na piyansa kang korte para temporaryo makaluwas sa custody kang Garchitorena PNP ang nasabing akusado. Padagos sa mga barata, Kamaligan, Camarines Sur, may natatadapang anom na barangay na di pa deklaradong drug cleared. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Anom sa trasing barangay sa Banwaan kang Kamaligan, Camarines Sur, ang hastangunyan, dai pa nagiging barangay drug cleared. Ipinaliwanag ni Police Captain Rick Rehinales, Acting Chief of Police kang Kamaligan Municipal Police Station, ang rason kaini. Naaktibo na ang Barangay Anti-Drug Abuse Council asin Municipal Anti-Drug Abuse Council kang Banwaan. Pinaghihiling ni Police Captain Rehinales na bago matapos ang taon, madadagdagan ang bilang kang drug-cleared barangay sa nasambitang lugar. Sa ngunyan, ongoing ang saindang pagproseso kang mga papel para sa validation kang pagiging barangay drug-cleared. Digdi po kaya sa Kamaligan, bali po igwa pa po kaya kitang anom na daipa cleared. So sarap po yan sa mga pigmamauot mi na talagang si mga day po nakikioperar sa muya na nasa list. Ini po talagang kaipuhan mi po na sabi nga ni kayan makipagtabangan. Ano po, bako lang po ang kapulisan ang dapat magtarabangan digdi. Kabali po ang community. Pati po, although ang kagayonan po digdi sa Kamaligan, very supportive po ang local government unit kang Kamaligan. Sarok po yan sa mga rason na kung tano taday pasyenda nakikleared. Sarok po na once po na nagkandak po ng drug test, nagpa-positive pa po sinda. Sa hiling ko po dahil po ngani na aktibong maray ang badak, pati po ang madak, talagang yaon po ang pagtatarabangan na kang committee. So mawot mi po na madagdagan ang makleared mingon niya na taon bago matapos ng taon na ni. Ongoing man po ang samuyang process. Baka po nga ni ngon niya na October, may maisabay po kami sa Regional Oversight Committee kang validation kang barangay drug clearing operation. Dagdag pa kang opisyal, base sa monitoring kang Kamaligan MPS, may mga nagkakapirang drug personalities na mayungunyan sa Banwaan kang Kamaligan na saro sa mga parameters na makakatabang na ma-drug cleared ang sarong barangay. Si monitoring ta po kang mga personalities, si iba po na mga nasa list talaga kang previous pa 2016, may na po digdi sa area. Kaya po sarok man po ito sa certification din kang barangay Anti-Drug Abuse Council na mag-ano po sinda ng cannot be located. So non-residency na din po ang pigtao sa muya kasi haloy na din po talagang mayo.
So saro po yan sa mga parameters para ma-cleared po din ang sarong barangay. Mientras tanto, ang pakiulay kang Kamaligan Municipal Police Station nalugod magtarabangan ang lambang residentes o komunidad sa paglaban sa problema sa iligal na droga. Hulita da ikakayanon kang pulisya kung mayo ang tabang kang komunidad. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa kasumpay na barata pun petsa 1 hasta petsa 17 ngunya na bulan kang Oktubre saro sanang anti-illegal drug bypass operation ang na-record kang Kamaligan Municipal Police Station. Sabi ni Police Captain Rick Rehinales, huli ta maulyas pasangunyan ang mga drug personalities na pinagmomonitor kang Kamaligan Municipal Police Station. Alagad siniguro kay ini Leon Manggiraray ang bilog na persa kan PNP Kamaligan. Katabang ang Barangay Anti-Drug Abuse Council as in Municipal Drug Abuse Council para madakop si mga involto sa paggamit o pagbariwas kang illegal na droga sa saindang munisipyo. Sa ngunyan pong October 1 to 17, saro pa lang po yan sa naging accomplishment me. Pero si mga previous po kaya na pig-operate me, talagang mailap po din ang mga ibang target ta. Pero yaon pa man po giraray ang samuyang esperso para magkadarakot po sinda. Sa kasumpay na barata, sobra na sa 20 persona nagabos may warrant of arrest sa pagbalgar kang Republic Act 9165 ang naaresto pon kan magtukaw si Police Captain Rehinales sa Kamaligan Municipal Police Station. Kabali na digdi ang 4 na regional most wanted. Idinagdag pa ni Police Captain Rehinales na may 11 warrant of arrest na lang sindang daipa na isiserbi. Sa saindang pagberipikar may ibang wanted person ang pinagbawian na sumuot nin buhay. Apon po kang ako makatukaw last year, August 16, 2024 to present. Ang data mi po nasa 20 plus na po ang nadakop mi sa illegal drug operation. Sa other cases po, yan po ang Kamaligan na dawa sa sadit. Igo po kitang nasa 5 na po na nadakop ta. Bali siguro 4 pa lang na regional most wanted person. Sa katunayan po, sarap mo po kami sa Kamaligan na na-awardan last week, first week of October sa regional office kang PNP na nadakop ta po itong regional most wanted person. So far po ang Kamaligan, mayo naman pong sabi may old warrant pa po kami from 33 po ako makatukaw. So nasa na lang po ang samuya, nasa 11 na lang po ang natatada. So ini po halos igwa po nga ni digdi na yan na pig-verify me talagang na kami mapakang tao, nakipagtabangan na po ako sa pamilya. Ito po anak ko amin na igwa nga ito po may gadana. So nag-provide na din po sila ng death certificate. So saro na po ito sa mga mababawas. So yan po ang ginigibo mi, base din po ni sa kasuguan kang samuyang Chief PNP na ning dakupon. So may mga warrant of arrest. So saro po yan sa mga mandato sa muya na baka po si mga old warrant makipag-coordinate kami sa mga regional trial court na yung sabi nga kayan i-verify kung ano ang status kang kaso. Ngunya na banggi gigibuhon ng earthquake and fire drill sa Naga City General Hospital na enotang nag-request sa paagi kang CDRRMO na magkaiwa kang siring na drill. Sinabi ni CDRRMO Head Reyno Rodriguez, importante subuot ang earthquake drill para magkaigwaning muscle memory kung ano ang dapat gibuhon in kaso magkaigwanin linog. Ang pagiging kalmado asin may aram sa dapat gibuhon pag may linog ang makakatabang para mas kadikit ang casualty. Dito po si importante kang inaapod na mga drill para magkauwa kitang inaapod na muscle memory. But sabihon, kung permitan yung pigigibo, actually ang advice is at least quarterly ginigibo ta ang drill. But we have to admit, even mga other government agencies na ini-involve, dahil na pigsiseryoso ito, actually para sa indakagabatan, inconvenience, kung magagaga noton ka lang, magugutom ka lang, mapainit ka lang.
nagingiririt, talaga seryoso. Ito po si pigahagad mi na ngunyan, kadakol pong naghahagad dahil nahiling din si necessity and may takot. So, garo magayon i-capitalize, pero ang hinahagad mi po kuta sa mga taga-Naga, gabos daw ito pong nag-oopisina na bang taga-Naga. Kapag uga pong araw kita kaini, ang purpose po kaini bako para magpa-cute or para mahiling sa media na nag-arog ng Naga. Ang pinaka-purpose objective na po is magkauga kitang itong inapod na muscle memory na yan ang mga bidang baratang nakalap kang mas pinakusog na parsa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw, na-follow ang samoy official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baratang garantisadong nangangenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoy official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga barata asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Melvin Machado asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspindir ang Sa pinagpas. tao ka mga isyo sa warang drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha, noong hinabot pa sa lampas na dahil siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here. At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders.
This is where champions in healthcare are made. With AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, Moraga? Ano, Moraga? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation. And at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leaders take shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices.
At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCEF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Presented by GLP Print.